Ke District Congress Committee jang ke Southwest Khas Hills District, ke Bakintop ya ke Maukarat Block Congress Committee, bat ke Ranikor Block Congress Committee, ke Lapen Long ya ke Jingyalang Bakirpang ha office jang ke parti ha Makarwan. Lapen Long ya ke ni ke Jingyalang da ke Jingtemu ban pen klan ya ke parti ha po ke district, bat ban pen kre na ke benta ke Jingyakun ha ke by election na ke benta ke Shillong parliamentary scene. Hadian belawai ke Jingalang, uba kin pam Karling Do, President ke District Congress Committee Southwest Khas Hills District, haringkat ke Jingyadan lang uba Arfuls Imle General Secretary, uba Nicholas Timpun President ke Maukarwat Block Congress Committee, bat uba Polan Kharenja President ke Ranikor Block Congress Committee, ulapin pa uba ke ne ke ba election MP kan long ke Jingyakun ke ba Itanat bat ke ba Khulit Bha Hapadengki Party Bapher. Uba kan pam ulaang bakat ba ki weipat ki parti san perthai kom ka National People's Party but ka Voice of the People's Party kila dapin benai laki jongki kertong ka Indian National Congress ru kadang treshi tam ban pen klanya ka parti bat kan sajit bat pen mi ya ukertong uba biang tam ban mi khamat hakini ka by election na ka benta ban jet ya upat ba nang mi khamat shaka Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency. Ulo angru baka Congress ka dan ka Jinkerman ka baskem bada ka Jingyatre lang jang ki nangkit kam bat ki dekat ke parti kan la ban pin I ya ka Jingyai ne bat Jingyatali hakene ka election banwan. Agabare berka election anajar pra naklen kini naklen juga parti Kongres ni perkrebe yaman election. Berkata ketika bal jam berabo ba bertakna mentakasni ya perkirun ya keren ya pun ya pakat nak berda berka election MP kami ke election. Mereka beri berka anajar pra ni pada kenen ini. Naklen kini naklen juga parti Kongres ni lang baklebe pan se katauna anajar pra. Compare ni seru ini. Barna kalian begini ke parti nyimong ba orang ada presiden ni ujas katri dan hani kiong bagi di tera parti ini lah banta. Nak kalian begini ni khot bedia baro yang ni kini ki ba ki orang ba kini ki lokmi ki samla lalu abad dulu po parti kes ni orang sebab kalau lalu ki ko abad panah ke betai ke po ka tiket tu ki hapan lihat ke presiden. Nyimong yanu ba ya makan ada orang bagi kandidat dan ada berkreasi kandidat. Rengi khot ya baru ya kini ki noyalam ki samla ki lokmi ki ramba ki baru ke jitmu na kota banyak kun election ni lo ki baklo berkreang ki wan ba lar ki ko ban ki haban wan so baru ko parti nonton nak le ke jini ni sa ni la ki ko ban tep la ban tep ka form nonton sarai na kota yo ko to ke so po parti nanti na po mdita na po makurwat mdita na po nanti apa Ranikor mdita na po MPC mdita na po district kaya siapa dah tinggal kata ke di ini nak lagi jini milon pak perkrebet na kota ki election sama la kinu election la dari election ni ke MPC election ni ke election la ra mentau se marja perlu ni arja fra ni ke ba perkrebet na parti ku kan tak ke ba jini ke parti ku kan semua asal hasil berat ni kepat ya kipai ba kumba pilai haki porboro haki sosial Kongres terus haki kesan berkunjung terkait development kata mana kita pergi development pergi kam jong perba yo aktif hari mata nakanya habang ya kai hakabari berka habari kasu kesan habang kai hakabari berka development kibun ki ba ki kedu naklen cuki ba tina kalen ke juni ni gerpat sesin bagi terwa nak mata ba naklen juga parti bukan siwan cara ba juga sabus kasih ba ni to ni pan jika sana ba bentuk sanlen biang sesin nak mata tong juga parti bukan siwan sabra hakim si bacawan nomor ba naklen ke juni session kasau tarik bani scam ba kasau tarik minta yo ya ka clear ba yo kita ka yo lu ketong banak yang juga pasti kita kena bu